салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. Оғоз мекунем. имрӯз дар бораи мавзӯъҳои аҷиб ҳарф мезанем. як дарвозабони дастае аз дивизиони сеюми чемпионати Италия хулосаи аҷиберо барои тӯбро аз хатти дарвоза берун кардан баровардааст. хулосаи ӯ ғайри ҳариф дигар ба касе писанд наёмад. Албинолефе ва Мантова дар даври 35-уми серияи Си бо ҳам рақобат карданд. дар дақиқаи 62-ум таблои майдон ҳисоби 0-0-ро нишон медод. аз ин рӯ соҳибони майдон, яъне дастаи Албинолефе бо тамоми қувва кӯшиш мекарданд ки ҳисоби бозиро кушоянд то оне ки дарвозабон ва як ҳимоятгар болои сӯхта намакоб ба дарвозаи худ гол ташкил накарданд. дарвозабон Паньо ба ҷои он ки тӯбро зарба занад, баръакс ӯро барои рақиб озод гузошт ва бе тӯб ҷониби ҳариф давид ки Дэвис Менса онро бо худ гирифту осонтарин голи худро дар таърихи фаъолияташ ба ҳадаф расонид. ин амали дарвозабон албатта ҳоло дар шабакаҳои иҷтимоӣ мавриди масхараву маълумати мухлисони футболи Италия қарор гирифтааст. аммо коршиносон ва донандаҳои футбол зидди мухлисон баромаданд. онҳо гуфтанд ки дар ин ҷо дарвозабон 100% кори дуруст кард ва 100% дигар ҳақ аст. яъне ӯ ҳақ буд ки зарба назанад. акнун шумо бигӯед ки ин дарвозабон барои чӣ ва дар куҷо ҳақ буд? ҳар касе ҷавоби дуруст нависад. дар барномаи баъдӣ аз номаш ба тамоми Тоҷикистон саломи гарму ҷӯшон. ба ман фақат муаммо буд ки вазифаи капитанӣ дар майдон аз чӣ чизҳое иборат бошад. капитан яъне чӣ? ӯ бояд чӣ корҳоро ба самон расонад? хулас баъди шикаст хӯрдани Манчестер Юнайтед аз Ньюкасл фаҳмидам ки капитан чӣ корҳоеро бояд анҷом бидиҳад. дастпарварони Эрик тен Ҳаг бозии хеле суст нишон доданд ва аз ин хотир ҳам аз натиҷаи бозӣ ва ҳам аз бозии худ хеле норозӣ буданд ки як майдонро баъди уштаки довар тарк месохтанд. капитани даста Бруно Фернандеш бошад. ҳамчун капитан ҳамаи онҳоро аз ин роҳ баргардонид. Решфорд, Мартинес ва Марсиал дарҳол баъди уштак ҷониби утоқи либосивазкунӣ медавиданд ки дар ҳамин вақт садои баланди Бруно Фернандеш майдонро фаро мегирифт. ӯ ин бозингаронро аз роҳ баргардонид ва хост ки ҳама якҷоя назди мухлисон рафта изҳори миннатдорӣ кунанд ва барои натиҷаи бозӣ узр бипурсанд. ана акнун фаҳмидед ки Фернандеш барои Манчестер чӣ лозим будааст? шумо фикр кардед барои бозиҳои хуб аст? не, ӯ бозии хуб аниқ надорад. рӯйхати сиёҳи футболбозони Манчестер Юнайтед баромад. яъне киҳо ҳамин тобистон бо хоҳиши сармураббӣ дастаро тарк мекунанд. рӯйхати мазкур ҳамагонро ҳайрон сохт. Эрик тен Ҳаг мехоҳад маросими ихтисоркунӣ ва ё тозакуниро дар пасманзари лоиҳаи аз навсозии даста ба роҳ бимонад. дар рӯйхати онҳое ки тобистон ба фурӯш гузошта мешаванд, сараввал исми футболбози дӯстдоштаи ҳамаи ҳарифони МЮ Ҳарри Магуайр навишта шудааст. дар ин қатор бо номҳои Брендан Уильямс, Алекс Телес, Антони Марсиал ва Эрик Байи вохӯрдан мумкин аст ки Эрик тен Ҳаг тамоман бо онҳо кор карданӣ нест. ҳамчунин дар мавриди фаъолияти Ҷейдон Санчо низ Эрик тен Ҳаг ба қавле бетоқатӣ дорад, чун футболбози англис дар 5 моҳи охир ҳамагӣ 5 маротиба ба майдон баромадааст. Ньюкасл Юнайтед 2 пой дар як мӯза хостори харидории Скот Мактомини гардидааст, вале сармураббии Манчестер ин дархости дастаи Ньюкаслро рад кард ва гуфт ки Мактомини аз зумраи футболбозони сермаҳорат миёни нимҳимоятгарон аст ва ба ӯ умеди зиёд доранд. хулас сармураббии ҳолландӣ бо рондани чанд футболбозе мехоҳад дастаро аз вартаи нокомиҳо наҷот диҳад. 5 нафарро яку якбора ба бозор баровардан мисли нақшаи бузургеро пеши рӯ меорад ки ба ин розӣ шудан мумкин аст. масалан аз Магуайр халос шудан ин худ як дастоварди бузурге дар арсаи футбол мебошад. инро намедонам рӯҳия, воҳима ва ё сиёсати чемпионӣ ном барем ё чизи дигар ки Жозе Мауриньо бо як ишора минбари мухлисони майдонро хомӯш кард. Жозе хуб мешунид ки мухлисони Рома дар минбари майдон чӣ гуфта фарёд мезаданд. дар вохӯрии дастаҳои Рома ва Самдория ҳолати аҷибе ба миён омад. сармураббии Самдория Деян Станкович ки як замон таҳти сармураббигии Жозе Мауриньо бо дастаи Интер ғолиби Лигаи Чемпионҳо шуда буданд, дар ин бозӣ зери маломату таҳқири нажодпарастонаи мухлисони Рома
қарор гирифт ва ин ба Жозе Маурино писанд наёмад. онҷо баръало шунида мешуд ки мухлисони Рома ба суроғаи мутахассиси сербӣ чунин суханҳоро равона мекунанд: ту як лулии паснажод ҳастӣ, ту як лулии паснажод ҳастӣ. вақте инро мухлисони Рома якҷоя бо садои баланд мегуфтанд, минбари майдон меларзид. дар ҳамин ҳол Жозе Маурино ба наҷоти ҳарифи худ пардохт ва танҳо дасти худро боло карду мухлисонро гуфт ки خاموش باشد. دیگر با قول در میدان صدای پری پشه را شنیدن ممکن بود. دیان ستانکوویچ با صفت احترام دست خود را روی سینه‌هایش گذاشت و از ماورینو اظهار تشکری کرد و حتی میگویند در نشست مطبوعاتی هم از ژوزه ماورینو منتداری کرد. خلاص همین را فهمید که جمعیت آدمان با اشاره هر خیل آدمان دیگر خاموش نمیشوند. این را فقط نفر میتواند که یا آبروی اعتبار بلند دارد یا سیاست بزرگ و یا پولی از حد وزنین. تاریخ عجیب نقل میکنم. سه کراته چمپیون بازی‌های المپی از نوع ورزش دویدن میان زنان فریزر پرایس در یک مسابقه بین والدان مکتب پسرش اشتراک کرد و رکورد جهانی گذاشت. تصور کنید در مکتب محله یک مسابقه بین پدر و مادران خواننده ها می شود و تو آنجا رکورد جهانی میگذاری. این تاریخ عجیب در یامایکا با وقوع پیوست و البته که به ورزش دویدن ربط دارد. تیزدوترین زن دنیا شیلی ان فریزر پرایس با خواهش پسرش به مسابقه بین پدر و مادران مکتب روزگی داد و حریفان خود را که والدین همصنفان پسرش بودند در نوع ورزش دویدن 50 متر پیشتر از آنها به مرا رسید. اما از همه چیز اساسی در این خبر این است که فریزر پرایس در این مسابقه مسافه 100 متر را در 10 و 155 ثانیه پشت سر کرد و تمام مخلصان و ژورنالیستان و کارشناسان را حیران ساخت. گفته می شود که رکوردی از همه بلند به فلورنس دلورس گریفیت تعلق دارد که موصوف سال 1988 مسافه 100 متر را در 10 و 149 ثانیه طی کرده است. همگی 6 میلی ثانیه نرسید که در مکتب فریزر پرایس رکورد تاریخی را عوض نماید. سه کراته چمپیون بازی‌های المپیکی ما در تاریخ خود همگی یک تا داریم در مسابقه بین پدر و مادران مکتب بچه‌اش اشتراک میکند. بعضی ورزشکاران ما در چمپیونات ناحیه غالب میشوند، قطعاً گپ نمیزنند. یک نوار عجیب فعلا در شبکه‌های مجازی چرخ میزند. با اطلاع رسانه‌ها این نوار کامراهای نظارتی یک تالار ورزشی شتات کارولینای جنوبی کالیفرنیای شرقی در آمریکا میباشد. یکی از تمرینگران میخواست تا مشق خود را به نوار گیرد که در همین حال صدای تیر بلند میشود. آنجا معلوم است که تیرپرانی از تپانچه و یا اتومات به میان میآید و در حال تمرینگران تالار ورزشی را سر و سیموار ترک میکنند. این نوار در شبکه‌های مجازی در 2 روز اخیر 7 میلیون تماشابین پیدا کرده است. سوال از همه اساسی این است که اگر آنها دزد میبودند از تالار ورزشی چی میدزدیدند؟ بعد استعفای گریم پاتر از سمت سرمربیگی دسته چلسی در پرمیر لیگ انگلیا رکوردی نو به قید گرفته شد. در یک موسم علاقه 12 مرتبه حالت استعفادهی سرمربی‌ها در چمپیونات به قید گرفته شد که این نشانداد رکوردی به حساب می‌رود. البته این را بعد ماه اوگوست حساب می‌کنند. روز 2 اپریل لستر سیتی برندن راجرز را به استعفا روان کرد و رفتن او همچون 11مین سرمربی از کار رفته نشانداد رکوردی عنوان داده شد. اما بعد همگی 2 ساعت گریم پاتر رکورد مذکور را نو کرد و 12مین سرمربی شد که در یک موسم از کرسی کنار می رود. با حسابات شرکت آپتا در این موسم در پرمیر لیگ انگلیا این 12مین نه بلکه 13مین حالت استعفادهی می باشد. مثلا هنگام به وظیفه آمدن گریم پاتر او از دسته برایتون استعفا داده بود که با این 13مینش را به قید گرفتن ممکن است. در میان 12 مربی از کار رانده شده همین سال آنتونیو کانته، فرانک لمپارد، استیون جرارد و توماس توخل هم شامل میشوند. در میان اینها فرقیت گریم پاتر در آن است که بیچاره در یک موسم 2 بار استعفا داد. با همین تمام تا دیدار نوبتی خیر.